share kerteng ni kita ki babamsa mereka VPP ke ong bakal bamsa ke jelai bah Meghalaya ni tip dia kata bakal jelai bah ke jelah Meghalaya nak kata persya ida bamsa Amit Shah lay ulah kena baik direct ya ke MDA uang ba ke sarkar MDA ke sarkar ke bamsa tam hari India Amit Shah kimnur tanpa prinsesya kita ni upak dengan CBI Hendrai yang ini ke orang prinsesya ini syong tanggane ke dipai tarik ala ini bangin sensar yang ini celah ke jumi ala ini bangin sensar yang ini celah ke jumi ladau tahu dipetisi minister bangsa bro untuk melas naga ai ke dipai tarik jangan kali kami suku tambah kali kadang day tang ke MP election ladai ke MLA election kumbangalong menta nila tikna bahaw panay June yang sensari ke jelah Meghalaya siupok bagadang day dan ke MP ladakan jindra day ke MLA ngin jindra sensari panay June batang panay Julai berai menu kita di bapamsa ko ini datang jika ingin mengizinkan mentah, kalau ingin kenal, bagaimana ingin MP election, ingin kenal, bangin up di kapor, tang bangate ngampit, orang kalah ladau play wangi juai misalnya, uron rak kali kecing penki agak cek beliau, bangin suruh bangin kami kecing kalah, yang kesinsar ke kalah kabut, ngampit kaya kaman jah waktu hadir ke MP election. Lada kalong kaman menjauh play, lada kajualan no, kesinsar kalah kabut. Hari ini celah lagi. Hari ini bagi por di bawah lem artian kita kibaong kenhap banmat ya kaan itu kipat pak ini. Oh kipat pak nomor kata nilai keleng bat liong bangin bat ya ke bangsa. Tenai kini benta kila siling ahi kila siling ko kila siya dotia hi para mengi nomor balai. Nama bagian poi perkat. Kiting tatat. Naga tahu kilek penpinsku tu bagalabe. Oh pinci ya ke VPP. Kilek sini jaga kiberang bun, kiberang long niam kasi. Kita lek kenang penpinsku tu bagala. Pek utu arten, pek utu doktor ini. Daya keren meeting tu siapa sih penon kambe naga kota. Lalu jod ke VPP kan sampai kelak kestan lagi. Perkat kilek penting tu tak. Wei mana penkelak kestan jebol. Dia nak kata ni persya ke BJP, ke betul dan pelong ke India, ke Hindu, ke Wei ke Niam, ke Wei ke Tien, ke Wei ke Jack Kedriu, ke Wei ke Kolsor. Ini kuat kan highlight dulu, hakaman ke jauh patah. Jilai ke jauh beriu buat ubli, wat yang kundu mana melaban penbor, koki patah be. Melaban penbor, wat ubli lu ke penbor tinggi, ini cik kalau kaman. Lagi kuat kata kalimti, kebabani kuat kalimti ke pesniu. Kali ke kemar ke cingin mentah kalau pedeng ke cing sniu persyak, ke cing bah persyak, ke cing sniu ko kipat ba. Ni jeng berpersya yu pai ba. Kiwei kiwan berpensu tu berlayu pai ba. Ni keren ni kemak kebangi ni sat. Lagalang assembly, lagalang parlimen, kipat kiwan tang banong, utu arten, ketua ke BPP, ketua pra canu pilih ayu tu pra amarway, apa parlimen kila sih keren usul tahu. Mereka ba ubastad umlele ule ayu parlimen tamangila rai pan pinjok yo pra. Agak lagi kenti ke bangsa. Orang orang mesra kelak sisa. Kacau begini ni yang kata kacingkemen kopi pat babi jangan. Kita pat segi jaga. Kita pun kita Kristan. Kita benci kita BPP. Tu ardan ni pini. Wak itu kemen besar nu kena bagi samkia. Kenang bagi kita kipat dengan Kristan kita fleng. Tu ardan sisa tu bomlong. Nanti su si pang kiong utu belas ngol lagi kat ublay. Si pang kiong pe garden lolet mani pok kere mau jembui. So beno meeting. Langsung tu su tinggi lah aku muente. Si pang kira penseri dengan kumuta mau ubas lolet dia kat ublay. Si pang kira penseri dengan kumuta ublay tau. Imat kira support seni kensya ke ubah arten. Tiba benda aku kipai tadi, bidan por berpersiap ini bekum kini aku kelung kini kena.
ni wan ne ban pensai ban keren ya kan ya ran ba ubah dia mentah ban le ye rum long shu de ulle kai pa ya kan keren mau jumbo lu long shu tal alin mai play ngalimo ka politics ka jumpi ka kumlo kata kadai mare kami tangba kila shaktin bayo ka Voice of the People Party ka job akan election MP Latikna baga Voice of the People Party hagawi kasni kan sa Sinsar ya ka jalan Meghalaya kani ka tang magitinge kung kipaipa isyatin balada ka Voice of the People Party ka job akan MP election Latikna baga Sinsar ya ka jalan Meghalaya naga tagatao kung kipaipa kipersang banpin te ko tempan orang-orang yang bijak mentang dengan election kumpulkan utau kandidat jom ke RD baca RD bijak yang ujat kelina bijak yang ujat depan kata rodan jawab election umai juping kenal dia noram berperau baka dia kedong ngatahan kelesai umai juping omdon por ban keren yang ajak dia jom Baswell ya ka jak jong JJM ni Khosroy ndrei u yeng banwan ra ya ka jisyan nagamata kilong din mandin u kwa banyak kun ya kata ka artikel ka lai spanyo puai namarulas ngau bakampat biang don kam ka an ya ban scam ya ka jinong try ya ka kentau ulai bakan sapai ka por bagi paita kinula syu ban try la yu ya ka ding yu doyong yu mau siap ulai lupa ndrei dan ban scam Andai skopla bagi ta kisah dulu mangi don tiba pedendam wajah ke kerteng jumai lani kata ke seng jumai kumno kimleran berpedendam ya ke nongrim ke jumai kapa ya ke nongrim ke jumuparo kala yu hakijat umai yeng banyak pun ya artikel laispan puai Hadu kasih dia siap berperihon pagi. Kini kebadan nagaseng HSPDP, ki Persya Assembly, ki MLA jong HSPDP, ki Persya Assembly artikel laispan boy. Umai uyang banyak tayu purusam. Menolak banlan dengan jenis sisa. Hendai jidan kini ki MLA jong HSPDP ki akan bentaban ano ini dijaga asam bagi paiba. Himut datang MLA unsya. Oh kipat ba namar katarau WhatsApp pendi tangha taga kerteng jong keseng umai gomba kalau mata ke HSPDP kam don show ikage nongrim kibas kem jong umai ni menta ni dang peteng ya kata artikel la Spanyol puai ni dang Persya ya kata chia soi kabla chia soi kabi sitep tang katu kan pi menta ki Persya ba ki briu ya kata chia soi ya kata sekolah hapeng ke sarkar asam baka sarkar Meghalaya aku dipat lalle klem ke jimenjur ke jong upat ba mentar diwan magpili ke upat ba oh ci ini ke RD ini ke seng dulum oh di grand meeting baladadang don ke HSPDP baka UDP kari yang nansyahan oh dipat ba balai kimi ranteng itu balai kimi ranteng kiong mangideng ke seng dulum RD ke banyak teli hakan lama juga RD banyak pun yang ada MP election hai kita ngecing teli ke bersisa hai bila ji yang MLA HSPDP begini yang rensalang bakti nongalam juga RD bila ji okay ban keli ya kami terjisah hangno kita ke MLA juga HSPDP kita jelek penyawak pada semalam yang nongalam juga RD tang para mabiru pikirnya teli lebih bercupak siau pat ba oh kipat ba namar katarau iong bagi kuak upat ba ulong basta upat ba ulong basian ikwa upat ba ude bentip ude benang ban bishar ya ki suri kut snik langberat usuri ya kuak bandrung ke kenhon je langberat umlek ku usuri maru sutu ban masrung ku usuri ken petruk kita ke langberat bori eladi da kasni langberat ulek ada jurjong ulang berat uli ulang ablang berat umtip pada usuri ula i ya kenhon lang berat bat andawan pai kini kenhon lang berat kalau li syah punya usuri
Terima kasih dan kaman start kan bishar. Ngaju ongi di pajba lada bidak kuduk yang suri kuk seri lang berat kabha ba kuduk tu suri sendon. Dan yo enam pentan bersyur benur ban kuduk tu suri. Kay macam namba. Ka BJP ka tit ba kamla ban suti ane gaya. Ka pindan kam da ka NPP. Ke NPP ke Kershan ya ke CEB ya po parlimen bahkan long an bahkan long ke CE ke BJP minta kampanye yang kandidat Meghalaya Kongde ban Kershan ya ke NPP ke way pakaway ke board ke bapi board ke NPP ke dia board ke bapi ayo Narendra Modi kata ke jingkran jong Konrad Sangma Chief Minister juga jelam Meghalaya dia nomor kata saga eipat ngintang lingok Tin mar kata lari ong bagi persyak ya ke BJP ini ban persyak kumcu ya ke NPP laram don jaga ya ke BJP yang negara andai bandon jaga ya ke NPP yang negara nangli syakmat kopi patpa lari songko ya kata lari songko ya kata ngelong sya di patpa di basta bat pembagalong menta ngayui bagan ke election ke pementalai abang apek ha abang apek perman ha yang ni election ngai bagan ni election MP kadai ke jile hapreng baro kiseng persya ya ke BJP ka RD kanum skoper lawan job ke NPP tang bakan rem ke BJP ka kongres ru kanum skoper dan job NPP tang ban rem ke BJP ke NPP ru ikan lah pencok ini kamat job ke kongres lani kamat job ke adiru taman rem ke BJP balai kita ya ke BJP kami balai nomor kita balai dekat BJP ke job mau mana yang sensar aku kesini ya ke Jilla Meghalaya baru pra unpe ya ke bangsa unpe ya ke jinduk unpe ya ke jinek sinyakmat dari ya kata tu kita babi bagi dia ini dua bak ngam artatin nganum bagala balong bagam dia kadnyong terik haga bakot jong ke Jilla election kin saya yalum yalang kini di parti kin song kita nyem longshu ngite lah dulu pek nak jilang last nutu kini kisau tu syai berpatpa uladan but the voice of the people party RD ke sutu syai ke kongres ke sutu syai ke NPP ke sutu syai ndai meta kita ngekeng paramaki mano ban kamplak na treng jongki nama kata ngandum pula bagi nongelam jeng RD kin persyang ban ong aga kanyo trik bakat trik wakep shu ini yem long shu lekno shani kani kawai ke parti ban ong kongta nama kenya wat mano ban kamla ban penlim ya ke BJP nrenganet por paiba kani wani ngela ilu pai ke chingerman ngendom bagla bat hadu bangin ban kek yau so jodo jijok ngen ap dia sautrik bangin syak chingerman ko ki paiba nei babi shimi shani daga ji shongshit ngamnek bo paiba uwan daga jilang joga voice of the people daga ji shongshit ngangai yu paiba udah terang sisa ban tempau perkai bangada kwak sisa barong bangin ai ke chingershan ya ke voice of the people party hadir para ong ya deputy chief minister go deputy chief minister badan burom to da pergi tang se ya ke jilong rang ba ngai menne nemenin ba ila sedang ban keren rang ba dia ila sedang ban keren rang ba dia ban ong bahkan ni election MP ka song shit kali ka kruit dari nama bami kali ka parti mai ka VPP motila pediam padai ke BJP balai ka songshit namar upai ba baro si kata udan apa ke jinglinga upai ba ulah kerki no baganwan kata ke jingla dei lingba ke jingi jonga voice of the people party kampak ju kamja kot bawa ke election commission kakung ke jingbatai jong chief election officer uamba ke election commission keeping a close watch on Meghalaya election campaign. Mundur tempat jidon, bagan Meghalaya kanyo, ya kata
jinglong bagi beliau kin pek wat napo election commission tapi bagi jingni ke jingi nilala tan pelong yu pata bon mi madan bon snap iki jing percai bon rai ban tep bot ngati kenal bagi bot agak ke MP election kamenta kan ko bot ka bon bha bahkan mereka buat kawan kiu bah bani neutral hakiwe lada ke buat ka kiu prapusan kentai po persen kanong isi kanong ke jing terpu ya ke cek beri ni tikna bangin rak ya ke tong jeng jing job bat ngin job tuan buram ada jing kesan jo pat ba ko ki pat ba bani sama kini kilong ke bangi kuat ban persan ndoi lalu pat ba opak lah Hagan ni kenci ke bangta, nganong epi, kanum don su, dagoi ke por, kanum don su, dagoi ke lap, kaban ni. Kajimi jama paisa the people party kami ke jalan thak, kali ke sanjur ke jompleng, ngam ju phosni ngam ju motor, badian bang ram election, Emily ajar khatra, bompli unting kai, ya uni, unong elam muji Dr. Ricky AJ Sintan, unong ikai lehu. Ublay unting kayo doktor paskan narpo, uway pa unong kay lihu, kiway kinay kay, college ki bubun, kiriw kraw, kiriw perkat, ki officer, kiriw syong tat na gagam, kiriw basta, kiriw bet, kiriw isi ka bangsa, kiriw wan nanta siya kamak rengka kami, nidan ka kunuon jadi kraw perkat, ki pro jadi ban sandur, ya ka jela ka jadi kumno bengi alam, ya ka digari ka jadi, namanta ki sampau, kiriw po tuli kisnem, kumno ban penempat, kumno ban penhapat, bakum naman penladur yang negeri kami yang kejungi ko kipat ka balangi pa yang ni unang alam ujungi uban long orang ya tai support Delhi ko kipat ka kena unum let marwe nilai let daga jipa juga jet menrew ringkat ke katsal lah kong ke jet menrew ke bangi dan ko kipat ka unlet bantawa ya ka hak kejungi ko kipat ka unlet penyesat baganya keren bagai sorkar India bangi don kami kian ki bandera mentang ya keren syabanga pada CEA Citizenship Amendment Act kali sorkar tempat penyalam baglayu pak bagata ke CEA kan ya ilat naga jelam Meghalaya kanun terekam oh kiseng balang kira tangnya kata ke Quran oh kipat pak atau lah mau benong bagata ke CEA kanun terekam Meghalaya Ushi Minister ke Assam ulah keren syai ba unput terekam pura yang kata ke CEA ngidang taman tip ko kipat pak ka A kani ka CEA ke CEA kini kata ke Citizenship Amendment Act kajipen kala ya kaan balong trashnong hari India kajipen kala ya kaan balong trashnong hari India balai dan kampan wanra ya kajipen kala ya kata kaan balong trashnong hari India katawi kalong bantelong trashnong ya kinong Bangladesh ya kinong Pakistan ya kinong Afghanistan kibra petwir sya India ko kipaka Ada kata tahu kepergilawan rakyat kecipan kelah ya kenikaan. Atau kanu tahu nong Bangladesh, nong Pakistan, nong Afghanistan, ulah dan India atau mitit. Udan siha jargot, udan sifawa jargot, lalu udan silak ko nginum dokam bagi dia keren. Mereka, kay gawasno, syaftin, kalau makat kong kecibatai, jauh Abul Barkat, kat kong kecibatai jauh Abul Barkat. Profesor juga Economics Department Hampir Dhaka University Wang makatung na jinglong jingtip Ladon Tumba Tang nadu usnem kakandai spa Nril Pusau Hadu usnem arajar katlai Ladon hadu kumba katway Penlai linian Kinong Bangladesh Kiblade pet Shah India Katway penlai linian Kamu sispa katlai lakko kita Ini dan kasau kaksan lak pemecah kendriu. Balada kita kinong Bangladesh dan Assam menta. Kin solong no di prashnong jo berige. Atau don an yang menta bangkang bagian wan sekali gini dan an to kipat kari. Osno tamula banang bagidan yang six schedule. Kela kita balai kita kinong elam ji kinur dalam bagla. Yo paca aduk kande ko kipat ba. Damdan dagano kalinci namar katanya pak yauni unong elam uji baunong MP po parlimen ne kren bagi sorkar long ai di ciada yangi ke jela Meghalaya apa pikir rekam ya kani ke CEA
Nanta hagani jela gini kidan shibondu kitna prekam jaga sarkar preng. Uni UMP uji un tuklar yaga migrants untuk keluar yaga Nehu untuk keluar yaga ICAR untuk keluar yaga CEU Bakiwe ipat kitna prekam jaga sarkar India kemudian hangi bantu keluar bantu kit lakilah kam em kitrai muluk kitrai jaga katung kata polisi baga sarkar India ko badai ban reserve dan ini ban aikam hadu sapusau naga sispa haga group C bakal group D yang ini kitrai muluk kitrai jaga kumbagalo mata umdan menunggu batukar kat nege jidon jong kini kitna rekam jaga sarkar preng kiran sibon di kam ko di pata kibong MP ula abenle dei namar kata lagi ko aben pintu ipi wat nomle sting hari ni MP election niwan ban terwa yauni undang elam mujungi nyimsim karna surok ko di pata en ngela to ngela wo la ulong em bobet bolong rangetai jaga jat le pok parliament lalu ya pai kindia ya kedan Jumu, ulah pendek ia matrik, harga first class, ulah pendek ia PU, harga first class, 10 position, ulah rung ke top 10, nangka bingung ulah pendek first class, third position, ulah rung dia ke top 10, ulah pendek ia ke MCom maka first class, ulah pendek tu ia ke MA ia ke economic, udan artli ke master degree, ulah pendek tu ia ke PhD, lalu kita ke doctorate, nama kita ulah yok ke nam doktor, ku kipat babi. Kelebihan bengin pak yang ni siapa parlimen orang yang mau mudi besar tam apreng kecek meliru lah bendan di batam he kerdan pulih mereka kelebihan kata kerdan bengin jit harga jinang ke jinsta dan kam segi weipat ki jinglong kumun nangalan mudi bendan Baka weng ni kita kare ke jinglong jong ke jingkit tri ni I hauni orang ba ke don ke jinglong jong ke jingkit tri ko kita udan ya ke jingkit tri ya ke kam ke baupat uju pendak hak ya ke kamram balat benset hau hagi kam ke bau tri kam pat don ke nu ke bangin I bau le sting leni le pam senyo ko kita ba bat susu sagoi pat ke jinglong ke kampung san kalau udan ya jinglong ke balaban syariah ko kita ba ulong ubang ilaban syariah ke parti kata syariah tuli berunum syeklah unum syubori ke parti beri ke cek beriu ndai unlek ban pendat hok yang kata kamram bala ben syek hau komu tahu MP Dai nomor kata rau tu kipat babi ni kuat banwan hagan ni kecaka banwan ban pilsyai ya pergi kipat ba banwan ban pilsnutu ya pergi kipat ba ban isnutu don shibun kiba persyang ban pilsnutu baga ya kipat ba banang babina ban husial ya gini ke parti tumai oh baro lagi kruit ya ke parti tumai namar ki bo pat ba kumbalong ulah pai wak Shaka Boys of the People Party. Imak kila snutu, wat maki baro imak lagi kia pun nak ni kenti ke bangta upat ba unjob, nak ni ke seng ke jo upat ba ulah rai, ban ai ke jingershan ya ke Boys of the People Party. Kabangin sandur kemai pat ko kipat babi kumno ban kli ya ke negeri ke bagi ke ji. Aju keren ni ke kentin. Abang keleng mau ko kipat babi Ngangati panganan aban imsa agar ina putih. Kinong alam jo Boys of the People Party kinong aban imsa. Ngati pagoi keski ngam aban lejo pagat ino ina putih. Lanuan yok ngamtip. Langan yok la na aban implement ngamtip. Nei tanggawing ngatip pagoi keski ngan yok. Diswa bangan lejok na ganiga putih. Kada long ka jing angmut ka jing ashisha. Kada long ka jing slang ka jing abala dengan long ka man ka jing play. Ngaku aban iba ka jat berdua pasi ka long ka bayi tuli. Baka baklan ko kipat ba. Ngaku aban iba ka ri ka jing ka long ka ri ka bayi uspa. Baka basyang ko kipat ba. Namal tato ngin long kibasta. Kaniru ka long ka